Kawabire gwenge gi Kimakaluo wachako koda kaunti nendo ma Siaya kamoro ni jatend migawo ma ochung' ne teko kaachiel koda modhi e pacho kaendi James Opiyo Wandayi oyango ni gik moko 10 kata 10 points agenda mane mosenindo Raila Odinga koda jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto chwekogi gin gigo eko ma jatend piny koro gi kinde niendi oseketo tema kendo koro modong' matin ema koro dhi tieko ka otwak e gwenge eko mag Usigwe Bondo sub county ma Siaya oyango ni jatend piny osechwalo chenro mag dongruoge mathoth e gwenge eki ma Kaluo kendo nyiso oganda Luo ni oherogi kama bende oyango ni koro gidhi sire lwedo ka bende olero ni ogai margi Laktar Oburu Oginga gisemiyo thuolo mar mondo mi ochak twak koda UDA ewi tiyo kanyakla yiero nendo ma higa manyien mar 2027 kendo wach ma gibiro ng'ado ema gin kaka jotend ODM gibiro kawo. Na mimi nimefanya kazi katika bunge la taifa na watu wengi, hasa hawa viongozi wa the so called united opposition. Hawa wengine wao wamekuwa kwa serikali hizo miaka zote, na hakuna hata jambo moja wanasema ya kwamba wametutendea sisi kama wananchi wa eneo hili. Kwa hivyo sisi hatutapotoshwa tena. Na hii jambo la 10 point agenda nikimaliza. Jambo la 10 point agenda na NADCO report. Mimi mwenyewe nilikuwa naibu wa Kalonzo Musyoka katika NADCO discussions. Kalonzo alikuwa kiongozi wa Azimio katika NADCO, mimi nikawa naibu wake. Wakati Bwana Kimani Ichung'wah alikuwa kiongozi wa pande ya Kenya Kwanza. Kwa hivyo mimi naelewa report ya NADCO kikamilifu. Na nina hakika kwa wakati huu tunapoongea, a lot of the NADCO recommendations have already been implemented. A lot of them, including the establishment of the IEBC. That was one of the greatest recommendations of the NADCO report. The other issue that NADCO recommended was the matter of amendment to Elections Act. That has been done. Jambo ambalo limebaki kidogo ni mambo ya compensation for victims of election violence. Na hiyo inashughulikiwa vilivyo na bunge la taifa. Kwa hivyo sisi kama wananchi wa eneo hili lazima tukubali ya kwamba kuna mwelekeo mmoja tu, tukiongozwa na Mheshimiwa Daktari Oburu Oginga. Daktari Oburu Oginga ndiye tunamtambua kama kiongozi wa chama cha ODM na vile vile kama kiongozi wa jamii hii. And we have given him all the mandate and authority to negotiate on equal footing with President William Ruto as leader of UDA. Yale ambayo watakubaliana sisi tutafuata.